Yo, ya da munyina ase. Location no still na ye good location na ye location so anya agrokra. Enne mpanimfo bi wo ha. Abena Zion eti ha worry the popcorn kama. Location so na ye wo sisi a. Me pacho. What a Ebi ensini na mu twa sisi a mate se ye say mu twa konkonsa police. Ye be free UGC na. Sa konkonsa police no me pacho. And nay, and I'm about me interview mo. What I room Conquensa police in our can. Who win the same? Casa de Mammy, why I room? When they say Conquensa police in Libya, a very chum cry. They say Conquensa police in the tight Libya and the Muslim Kukra. My me pacho. Conquensa police in the Chassia. Chinchina twan a waji din wiase afan na nyina ono na atena se adwen ho se e wo so otwa sa konkonsa police agidin yie nanso na enne wasan hyase a otwa wada romo first season na wonim ba sesi a wo so wode obehiem sen na wadwen te konkonsa police de obi amia na no hwebi me geja me konkonsa police na ma me sa ne kabom to obi ampe bi he o geja wa obesha no aka bom konkonsa police all the way konkonsa police muni ya wono me pacho wey Abena Zion de odwa nanum se one maame sewa obi ani ho maame sewa ono na ne popcorn na wo wi no Abena Zion ene me pacho ene yesi mu twa konkonsa police ro ben na u play Robin na play with that Roman. Oh, Conquensa police. Popcorn intro. And I'm an intimate casano. Hey, me pacho. Oh, say, oh baby, di Conquensa police in him. Ono no se waba. Ono na ebe kan ho di Conquensa no. Ama Conquensa na ye de. Obe sebere na no. Said you chan to us on the mamma say, obet me a challenge, mamma say one. Hey, what's one chan through? Me pacha ye call Tundura, ye the whole Ghana. Moisa saw or two, but Oboa. On to me, Tundra. Ye connoisseur and in a common. Me pacha on you. Mammy Tundra, mammy pacha, what out of me, yes, mucha conconsa police. Me pacho, Robena Oakley. Me roll up what did your war edge dear? Me patcha dear one who be me who kakra wada roma. Mr. Yesro, where yesro me you kakra, dear one of you who kakra. May you oh no, yesro, oh dear, may you who dear one kakra. Yes. Me patcho, Tundra near was say. Dear or war. And what did she at the conconsa policing? Obi baka say oh ebony wo or no ebo conconsa police and or kaye ba conconsa police no hwa ajai and no obi di ne neoma e kire o ni goose e kire say conconsa police mu no what did your war she at the me pacho man bi wo ha wo ye producer kese pa wono so no ye be interview no na ya kire ye nya na dwen kire your friend MC Milo or ha ye interview na kire say me pacho or MC or ye MC our Canada and or the abaha me pacho MC wada Roma ye twa movie bi a your friend Conconsa police wada Roma wonim sini hu bibi ya kasini hu asem dia na kasini nua agima chinchine twa ya therefore ya na diluru mu but then ya no so kosa ene eja ho eko amanone etisini dia ye hwe but ye hye da wura mu too much na me pacho sa Conconsa police sini pen na betimi de na toto Conconsa police mu Conconsa police dia Mpanisa Amfo and a Chilean Tuaso, Unim, a first of its kind in Ashanti region, first of its kind in Bunahapu, first of its kind in Greater Accra. Wow. BNC, Afe and Abba. We are the first ever episode I friend of Conconsa police. Unim,
told her I am not for speculating Obia air Canadian, but then the best in terms of series in the year. Let me say, Conconsent Police number 1. Me pacho chinchina twan TV ni na baby ye wono ye wo kwan ho. E kwan ho na ye wono so me pacho uti dede bia na de ache because ye de ye sompa na enso no ye nya perfect ye mbehu bia na mo de ache kakra. Me pacho em say omo twasini no bebre ne gu ha no a che se nya agro kra ye yiwi. Me pacho ye free ha ye ko chinchina twan na nkasa. So and then ye kwa no adutwam me pacho wadawroma yes osi yes to na sirin Allah ya firu fi asiri mutum wow hausa ni kure osi ita cin fara ma be soron sanyi angulu ba na ma ba ya fi miyan toka in ka bi da maganin kura shegulun gogo onim magani ya sose nana tuta na mo akobi na da so na onim e ba de edian hausa ni mosini ba se duru tampiri ya wasi abili ya wala puli katiza wala ye ga sana inye gamba nyo yele nesa abadi ye dey wow series madika come see the best so when you be here na why so far make us the number 1 in terms of series yeah that was sibebre artistic interpretation yes. The more ye nyina na ye tumre na ye kire usie so far so good Conconsa Police there it is here to stay MC o last way e dey be na catch Ghana for nyina oh the American nyina ne say I told her yenyai amanone de na yento ye made in Ghana de me ho ntome em say ye MC Milo nyina no musan hu tundura de ye free tundura na wo se wode ne to edi ade no ne to ye mo fe obia entro bia nim ye besan akone asan akone so tundura we de amanfo se de o form ni we bia ye o mo fe no o mu ntimi ntena ase wadawroma omo pese wo show bibi kakra kire omo kakra omo pese wo kire omo kakra e kire se ye me pato mo hwe kakra we de wow wo so ne kai wo se apowa wo se otono no me pato mo ma yen ko tinchine twan ho na ba bia owo bia no yen ko na eno soso no yen ko interview no na yen hu de ono soso no owo de maye me pato ne na ye kwa no ye wura ho na yehu chinchine twan soso ono soso de ono soso ewo ede maye ye wo location ne so na ayedwe chinchine twan hyahe yase wo hyahe chinchine twan wo he me pacho matete se chinchine twan hyaha me pacho o ha ba bi o watin wow yase chinchine twan ti ayadoa no oh yahunu wa ha ye de nyame ase hey twan we de twan me pache ya ba beto ye interview bi wa nimu ho na o mo kire se wo inside mu twasini bi na ye ntumi ntena ase o se ye ba na ye be ye interview kese pa wadawroma wo betumi ene ya twetwe nkomo kakra nke ye ni beje wadawromo ye de fo we de yaba we de say baby ya start here free yaba beto we ne girlfriend ana anya me girlfriend aya asemo we artist sa we artist secretary ni bia na bebre nim me na ye adwuma we me artist mami me pacho yesi me mababa to ni chinchine twan wadawroma said you see kan no say wode wutwasini san ne wom nokre ben ne wom sa na ti se bi wo kama wode wo yeden sini chedwuma na na osan eduk ana oh chinchine twan me pacho girl no okasa nya ne ho so ka bibi kire na yehu because amanfo bebire hwehwe say wo girlfriend yo mpese wo mu hu de yeko me pacho chechem kire yes ne ho so ba de we awusi di asam no attack no abo no pusa because o ana anwene say obetu abisa de sa okay eduma na ye na almost ni yutwa na camera no battery kolo ene ye tena ase say ye twen so mo charge aba me kura wo ba on say me yeko ono so tene bi mi anu phone chinchine twa me pacho ne kura nya ne say ye te no ye say mu twasini bi a friend Conconsa Police sa Conconsa Police ne me pacho eno na ya tuka hwa aba ye pese ye no twetwe nkomo se sa Conconsa Police no me pacho wo betimi na narrate kakra de a che se de ete Conconsa Police ye meka se
obi bi ohwe chinchina twa TV bia ahwe bi da aha ye senior agidi series agidi pa na Konkonsa police enye serious ko to aba wom afutu wom asresem wom because becho say we are sort one of one ekeka nsem anya asem bia so na yeka so obetima akọka obi hu asem na akọfa program obetima akọka obi hu asem na akọfa nsem bibia bro and say we are say hu asem bi na wo ka adwene hu mienu anso akọka bia na de akọka na enye sanity na come for one nsem di man for Konkonsa bebre season 1 mu ba mo hwe ne ebi wo ha ye bome me tehwe nsem utwa enema make bi okra nye no prince na make cause minim obi ne wo fa asekora to ha me say ne ge ubekomekom na ye no wo fa so we answer no wo ka sama ka je we de ma mi su ne ho ya me fepa o we de nka memo wakasa ne nso no ye betie ono afiri ono ha ma mi chinchine twan o twa Konkonsa police wo twa bebre na wo say ne artist ni wo de utwa sini wo ho so afeyie ehe na wo ye ana se wo beye e wo Konkonsa police ni ende bebre ka ba bi kro na wo ye wo ha e de character ankasa na wo ye wo ha asisi ano menyan hu ni suban minim ni suban de ba enam ni intro 20 my mother said go make it like I said not as a Konkonsa ntino bibia o ka bia no ase wani age bet o twa ntro nya wa say Konkonsa no wow nenso na mo de wow wow any sini we dia hey you we saba hey na chese de yakọ de na chese anu enyan na chese me pa che o yemfa ne say saa behind the scene we ya de koto hoyi yan twen Konkonsa police na nkasa da ben sa wo de beto chinchine twan TV no mu amanfo ahwe bi no na egu so ayetwa no manfo me gidi say me viewers ne matie for bebre no de season 1 de ma hwe awie this year season 2 na yetwa no ya hyase ayetwa and ya cha by next week going no because yetwa nyina de tese no ha o mo ye ho adwuma yetwa nya no mo ye de te yani abesiro butu so from next week going no mo be hyase ahwe Konkonsa police season 2 wala you na way Konkonsa police season 2 enyagrokra yeah me pacho because of Chinchine how he talks and all that we would like to put this video on Chinchine Twan TV say be ya musumu nyina no mu behu said the Chinchine Twan no ono ankasa ni TV no improve and the impartation that it bring onto you people mo ankasa no manya the vital things ene nioma bia manya mo ye wom me pacho wada Roma udi ankasa the same because ohun ya me fe madwene ho amenti ase me beto wo no ohun ya me fe too much me pacho obetimi a kire ase kakra udi the same Betty Michelle oh wow Michelle na mpacho edi ben na we use Konkonsa police Michelle na we use wow Michelle na just say said the Chinchine Twan de na no e fa ho no na say ensem bebre Chinchine Twan wada woro mo we dia mefa kwanya we na me dia bisa obe enioma bebre wada woro ma mesrew amanfo bebre hwehwe se omo percent ka stars no omo hu se we girlfriend ye anase we yire nie we die nie me pacho wada woro mo o girlfriend bi wo location we so ana sai se sia no wo se o enya o girlfriend ye o girlfriend bi wo location so ana wada woro ma pacho there bi aden oh nya bibia se me girlfriend onye senior adwumanti we ni heavy na chese uobi but onye senior adwuma na branch ya tisa media nti bra me ka chiro se na se bukura me obi amiti ko ya na pampo mapa kura oge wow na me anyiwo mitire kama sakora ma wow aha se do tie bia abrazayon asata yo ha aden eye o pese kasa kakra bra abrazayon aba wo se wo ba anwampam je abrazayon we na wo se obetumi a challenge ma me sewa no na me pacho Chinchine Twan abrazayon medikan hunu wanimu ho na wodi mirika pepre ase akuapim polo ono aba ha me pacho edi ehuro na ono ankasa nso play we are open the easy say you work on Konkonsa hema or series
and on so why na adwene say ono so be support to di konkonsa nti si ano me konkonsa for agent no abeye two na chese meti mame se wa nyina konkonsa na obedi wa and you see ano we say no me two etu ha na ma to konkonsa hema so ato ha na mo hwehwe nsem pe nsem ba because manfo bi ye no ma bi ens and na this season no konkonsa na ye gyina ye real ye ka fake news ye hu asemi na ye ka yes edie na ye hu na ye ka dia so what you say hey na enkolai mu nyina mo be den mo be hwe omo ye sini nana o momra monka momra na ye hu say location so enkora so abegu ha enya agro kora me pacho enkola ni nyina ni me pacho mo be ye den mo be hwe sini bi momra mo meka chinchira twa na ono de odo nipa monkɔ ne nkyɛn wɔne de odo nipa pa momra ne wɔfaase fo nko momra enkora yi nyina ba se omo ba behwe chinchina twa ne modem mu a wɔno so ɛbɔ wɔ ha ɛwɔ konkonsa police yi mu a enya agrokra amanfo se ɛbɔ ne de konkonsa police aba ɛna chinchina twa asom na nso ne yɛde yɛ nhwɛ hɔ owufo de yɛ wonti metwe manso enti wɔno kra na de ba ya yafa yɛde ato yɛsi ni so yɛse konkonsa police yade me pacho ensembe na mo wa mo so mbeka kire nkola mon kasa kakra ne entie omutwa na mo so mo hwe bi na me pacho tintina twan munim no saa mo penasem ade ntia mo penasem ene hwe ya camera ni na kasa ma ya wate na se tintina twan penasem fi se openkola asem odonkola ofa obi ase ne ba ofa obi ase ne nana ofa obi ase ne bibi ofa obi ase ne twetwomutwo ofa obi ase ne bibia ofa obi ase ne tofin ofa obi ase ne ba ye me dadamase junior e de na owi obi me sofo no junior na chese mo hwe ha enika Canada boga MC Milo wasaba iye urade de si ade na chesi ade o mo tai me pacho MC tenase mame chesi ade asemo tai we do chinchina twan dodo MC Milo wasaba biem ade na ope chinchina twan asem sa location so mahu se ba bia udi nachi okoba udi nachi uyesei me pacho chechirim kakra mai se empani se ba bia ade da no wamfa nto a abefiri ato ajima yemi nua na sabia mu sabieku enye o maame ba o papa banko a na ye unua ne mom osin wo osiri kire di osiri kire no na chese o kan ajeman na chese ye party se chinchine twen amanfo nim na oyisini no ni dia kasa de ajeman mo nim no de mi akura mi misa ni di da wo nim no from afie no ote ha me pacho udin no ajeman na ye de frɛ udin kasa de sen amidi kasa de nana ajeman Fred Nana Jiman Fred. Yeah. Who say you were Frederick? You Fred for short. Fred for short. Nana Jiman Fred. AKA Chen. But bra, as a untemo efo, as a winni fansu no benkum so say. If you ask this, and Yamishrawa, not the normal everything in our account. I do buy me say to her, I will say. If God blesses you, then. If God blesses you, then. He give you all the amenities goods. Hey, all the amenities. The amenities goods. So that so that your life can be. Me pacho akakakra na ye de interview ni nyina ba wie but ni nyina mu no ye be ma obi aka brofo ni ye de atwato me pacho wasema odi twato na odi ka brofum na odi ayewe abenaza yo me pacho kan bibi kakra brofum ni entie de wo kan kire wahwefo nyina he. I thank God for a very successful interview. Okay. Wow, I also thank my director for involving me in this Konkonsa series. Okay. I'm much happy to work with him. Yes. God bless. Me patrolling China Chan, I will see it you. I second her. Okay. I second her. Okay. Yes, I second her. Kabibi and Kurani Nesro here. Me patrol Kurani Nesri. Okay. Internet can be named here. Okay. My fans, my viewers, keep on watching Chinchilla Try TV. Konkonsa Police is coming very soon and soon.
soon bram. Yeah, Tintina Chance soon gura. Me pacho Michelle. Honestly, I was see a friend Michelle, Betty Michelle. I just say nya agro kwa ne ho fe yi ono so aba. Michelle, won so last word there in English. Odi German for. Me pacho hwe camera no mu my other room. We give thanks to the Almost High God and also our one and only brother, Chinch Nature. If mention Na me pacho den edu twi ni so amano den. If mention my name like twi ni so mano den brofo nko. If you mention my name like this now. Me pacho di aka nyina na ye de ba wie me pacho de wo mumu no mun showcase ma mansan nyina hu because mo ye actors and actresses. Me pacho la show no mo nya na mo fanye o mo kwan. Me pacho e de be na mbetimi de ajeje o mani adaroma. E betimi de ajeje o mani nyina ne say keep on watching Chinchina Crime TV and Enchibia no Konkonsa Police the season 2 is coming to you. Watch gram watch gram ya da mu nyina se me pacho muntonko so enhwe Chinchina Crime TV na ye wone pa e de mamu nyame hira mu nyina me pacho eye de o wa trade de okasai nyame ya adoma mo ankasa mo behu no oyi ne ho adia mo behu no na mepacho kan katasi mepacho ye Chinchina Crime Ajingo boutique eno na wada na die ama sa adwuma we e de aye nkoso de ama ye ntimi yada mo nyina ase nyame hira mo nyina safini ya wie baba oh akura no mbema bye bye bra ye bye bye